Ima neki stereotip da Hercegovci imaju puno para, ja nemam. Nemam ništa. Nema nekretninu. Meni čudno ču probleme Dalmatinaca, ima 4 nekretnine, iznajmljuje 3 i meni se buni. Brate, ne ugavaš se ovako. Teško je. Teško, mora kupi vikendicu. Kako je vikendicu? Ja nemam ni tjetnicu, a kamo ne vikendicu. Ja nemam ti bi utorkom, to je moj problem. Ti meni o vikendu pričaš. Ko da stojiš pokad čovjeka u kolicima, ne znam, brate, 2 noge su mi premalo nekako. S 3 bi bija zadovoljan. Problemi ljudi sa stanom, fali mi slika za stan. Fali mi stan. Slikama ne razmišljam uopće. Pa s njemu je problem, on ima previše prostora. Mora ga upotpunit nekako. Udomi mene. Ja ću visiti sa zida za 100 eura, misliš da bez problema. Ali ti imaš tomu nešto puno vrijednije, ti imaš obitelj. Znači, dam ti babu za garsonjeru u centru grada. Dam ti čaču za parkirno mjesto. I 3 rođaka za golf dvojku. Šalim se, ne bi da babu ni za što. 3 rođaka, šta ja znam, ima i dovoljno.